Mukagwa nkwaniriza ku Baba TV none program kungula olunaku olwaleero tusyalire mwami Edward Munaaba mulimi wa Apple era tulijja kulingirira ku kirime kino ekya Apple bangi mudidya ku luguudo timwedidivaawa kyetwidde okuba ate nga tulinga ku mutegeere Apple devaawa era tusobola mutya okudirima anti muyinza okulowooza nti Apple tidiri era diva Arabia diva Dubai eyo mu Sub-Saharan Africa mu Yusoga wano buti abalimu bali basatu bali kulima Apple Baba Kyabazinga ali kulima Apple Right Honorable Kaitola Kadaga alima Apple tinowe kitiibwa ono Munaaba ali kulima Apple ono alle stages twenda asobola okutwinonola omulimu guno gutandika gutya. Webale ino mwami mwesigwa amaina n'eiroboozi nize Munaaba Edward Paul nga nize director wa Edwards Hamlet Regeneration Center. Edwards Hamlet kitegeeza education, water, agriculture, research and development and sports ku lw'abavubuka. Ndi musanhufu ino olwaleero okuba nimwe wano era kansuubire nti twidda kufuna okwega kungi tusobola okusharinga ku byenayeze Canada abanange basobola okuba abatatuukayo boona babifune nga tutandikira ku kirime kyaife kino ekya Apple. Buti okwira ku kirime kino ekya Apple bangi balowooza nti tikimera ku itaka lino iwe wakikola otya? Webale ino nga bwe ndidye ngambako b'ebiseera ebisinga kitundu ky'obulamu bwange bwona bwona nabumalira ku mawanga nga tiri mu Uganda kyandeeta okuba nti ndi kulyaza amaanyi Abannayuganda ne gavumenti ya Uganda eyanta sente okusoma n'abazaire bange so n'aba nti kyankakataku okwidde okusharinga niba nange byembaire nga nkola mu mawanga agagandi okugezaaku Tanzania, Malawi, Zambia, Mozambique, nali nga nkolera so byenali nkolera baleere byendi kwenda zeena nkolera abantu bange ayi lwakubanga nti ndi bikola mu bukaire so tiri kulingirira ino ku kigambo kya output eidaluvainyuma kubanga tukali mu initial investment edirina okubaawo ate ekikulu tulina ni engeri ningi ey'okufunamu esente edikola ku bintu bino katukobe gavumenti erina programs detutamu tufunayo obuyambi twaba n'ebitongole tikikuyamba ng'ozira kyolinaku aye ekitongole kikuyamba ng'oliniwo otuuse katugeze ku nga UNDP yona entamu ku kasente okusobola okusomesa abantu so output tigiringirira ino aye ningirira abantu kyebaganwiramu kubanga eri inspiration center ku inspiring abantu yaba motivating okwe ku bulimi kubanga omulimi bamwidi nti omulimi aba mwavu neyo mental mindset y'abantu so wano eri mindset change center nga tugezaako okulungiya okulima omuntu yaja mu nnimiro ng'ayenda kyova obona nti buli wamu tuyoyootawo omuntu yaja mu nnimiro ng'ali kwenda okusinga okujja mu kisiko ekyereere waayagaana bwagusiko wena waatyo so investment eriwo yes but still put ya wangulu kubanga wano ndi ku expecting okufuna mu sente ningi ino dentairemu okusinga okuli ebintu ebindi otwote ettaka ng'andika okulima webale ekyo ndowooza ng'era bw'osoose mu kusooka nti eno faamu okuze bukyetandika myaka 5 nasooka okusimba enanansi baako bati enanansi tidibala ebusoga Buganda ettaka lya kuno tirikola ki ku nanansi era ne apples aye ndowooza wabona enkungula gye twakungula nansi caps era n'ekirime nze nkola ebintu ebiri impossible n'ekikulu buli kizibu nze kyenkola ate era nalaga abantu nti kisoboka kutatayo mwoyo
eitaka lyona welifalyenkana ka stock testing wategera ekirime kyetaaga ki wabona ekizira ezira kikulema ife twakola soil testing y'eitaka lino lyona ate era nidino apples debako ati diva kulia ndikwenda kukakasa nti bukyatusimba apples dino twadisimba mukaaga omwezi guno tineje emyezi ebiri n'ekitundu ndikwenda nkutwale nkulage apple etandise okutaaku mu farm eno ki ngoba nti kifansalira ate ekyokubiri dino apples diri tropical apples diri ndala ni direra nga bwe diri temperate so ekikulu kya preparinga ekinacho ekyaki ekya apple preparinga apple kintu kitwala ibanga inene ino kino kyatutwalira ibanga okuprebina wano waliwo apples 12 buti kweddo kiriwe kisinga kubanga kirungi muziranda ulo kiringa bwoba n'amaido nga gona amaido mwaba mukabo mwaba mu ameru aye nga gona machi maido dino tropical apples diri grafted nti once eriyo jirejene joeta temperate then twataaku bataaku science ediri resist edikolagana n'embeera yaife yaki eya waneta dire mumusinga edenogovu so omuntu yena ina asolo simba apples dona osobola osimbawo era nga ekyokuboneraku nzo okujja okusimba apples naboneraku ekyabazinga gabula na diopo okuna yasimba apples ewu Royal Farm era dakola bulungi era dirikola bulungi so nabona nga zena nsobola naja nasechi ensigo nasimba ye apple dream ebika bimeka anti abandi tubone emyufu eda green dino apples diri mu types ningi muno wetuli mulimu eda emyufu mulimu eda green era nga bwobona amapeera nti mulimu aga red mwabamu aga green ni muno muona dona dirimu era duli oidadi bona era otege kumakoola bwobona ika green ngotegera nti yejaba ya green bwobona ikola nga ilifu wana kakola wansi ngomana red diriwe disinga bulungi dona anungi ate n'ekirungi nti kabiri ebi amakola va ku gali idagala bikolagala over kundwaire kuma 80 nga batolani so abira wa ku inuma nti prepare do ninga ozido kubanga olino china futina kuina wansina tujasimba kigogera then wamala watole itaka eryotola kungululi laitale eriyo liva wansi lyaira luyi then wamala watole itaka eryo lyona waliduzamu mu China kabiri kyairawo nga kinga bwe kibaire ayi ngotaire yobuti wa marking ekina kyowe kikomye then bomala wakola kabiri secondary hole neyo yosima mu itaka awo wene China bo kidwiza watamu apple ate bwo boli kusimba apple eyo yone eri ku emitendera kubanga eri ku emizigi gira mu layers buli layer erina okugibwika bwayonka layer esoka ogita ku itaka lya wansi then eira ku yona otyo yajanga bwe ekola ki nga bwe emizibwe gitambula so ekyo ne kituyamba preparing apple eyo mukukula kwayo era bwoba ogipreparinze yo teida kusala kubanga ndozo olibona dona de twasimba wagati mukasa nako gwo mukaaga lwaki osimba mukasa akwegamba na jofuna ensigo mugwa mukaaga nga ndiko expecting amadi nti gaida bayo but fortunately nabanga nina amadi genkozesaga nakola irrigation system World Bank micro irrigation scheme so nabanga fukirira bufukirira erezira na apple efire mu dafa mudali munga apples nga 15 ate ne chadi tatwakitegeera kubanga dodafa luvainuma lwabiswa kulyaki nedindi mfuko ne yali emizi aye nga dali baire 100% nga dona ezira difiro kubanga tujitaire ku care nene ino enfuko yali emizi nga gikalimu enfuko yali emizi javunda then kakala but fortunately to replacing immediately so muntu alina soka kwita biswa masimbe apple I think biswa bilina okuba nti bili wala ino ne banga bidabise miti musimba mushibali obakulukazi apo no abwenkoye nti ali tropical asimba kubukalu tolina asimba ku madi chovobo ne fendozo olilingirira wansere eyeri ya amadi titwatayo era twakoma amadi wega koma kubanga eyo kiringe eira kiboneka kyali kibali
so titusobola akola ki abo badisimba ku lukalu oba ne mu kibali nsobola odisimbamu ali ku lusozi asobola okulima apple kasitaba nga asobola okusima ekiina ekya eina kwina ya following steps edo nga bwenkukobye tu yaba nga asobola okufukirira bulungi ate n'ekindi kyenerabire apples dino ndowooza olidibona mu buwanvu oyinza olowooza oti kana akati tikabaaku ki tikabaaku matabi aye wano twapuruninga bulungi emiti egyali kubonabona obusaga bwonabwona kubanga tulina okuleka futi 2 mita 2 futi 2 okuva ku union joint okutuuka we twenda apple ditandika okubala buti eno apple tuligi traininga ng'erina kutandikira wano mu futi 2 esobola okuba nga esobola okugemerera ekibala ekiyidde okola ki okuvaaku so bw'ogireka netandikira eno wansi kamunene kubanga kaba kaidaba week so vobona omuti olina okuleka futi 2 okuva wansi esobola okutandikira wangulu okutaaku apo terwawo okutaaku bw'obanga ogirabirire bulungi era kyova obona nti ndikwenda bala ndi kusaba nkutwale ku apo yaife eyindi iyo yatandika okola ki okutaaku ebino osima oti olisima bya bigogo ng'ebina binene okuva wendisimbye nga dino bwe twafuna sounds gundi nga nkulu tulina kutandikira mu myaka 2 oba 18 months aye olw'okubanga nti tulidirabirira ino linza okutandika okutaaku by next year mwaka mulala n'ekitundu yabuti nsobola atoola wendokwa wemba nenza okutandika odirima eriyo Dr. Lwanga mukugu mu apples tropical apples yabaire yali Canada for a long time era natusupplyinga ng'ali mu kafo apple kafo nursery eri Buwama natusupplyinga ensigo dino era eno ni gundi eyo baya kusatu kubanga ndidukira yakoba yakola kwe wa Kyabazinga era yataaku ne wa wekitibwa Kadaga nze wano ndaba wandi wa kusatu okutandika okugrowinga apples buti mbusoga tulimu abantu nga basatu abatandise okulima apples ng'eyasooka nisaife baba Kyabazinga owa Busoga William Gabula Naduyope okuna era ni kwe natoolera nendegeraku okukola ki okusimba apples dino mu kitundu ekyokubiri owekisoma n'aba alijja kuba ate nga atuyononola ku katale kakoba nti kalina enda w'egganga lino erya Uganda okutandika okulima apple atukobye nti yagemagana n'abakugu abali mu gganga erya Canada mu lugendo lwe yali yakavaamu era nga president wa Canada Regeneration Ananda Mons ne yamukyaza kubanga ono board member ku Eco Restoration Alliance Global odda kubanga otwinonula ku nsonga eno kubanga Canada n'eyindi ku iwanga erikasinze okuba ate nga lita omutindo ku kirime ekya apple waliwo okunondi ku mukyala nali ndi kumusomako ng'ali kujaguza emyaka 35 oluvannyuma olw'okulima apple yazuula nti asobola okuba ate nga akola vinegar abali kubona Baba TV, it is the very addition from apple nti osobola okolamu juice wa apple so that you can even inspire the rest katuwumulemu katono tulikwira.
tubona tusaa mu kitundu ekisooka kitundu kino ekyokubiri tudda kuba nga tuyingirira entandika ya faamu eno entandika ya faamu eno etandika tuli kulima faamu eno ndi wano Hamlet kulwatulaba wano tuli kulingira apo weshibwa Edward Bondo nabono n'omuntu butyoba okusaga wano ali kulima faamu edudde mu lyadde tuli kulingira apo weshibwa engeri yetuteeka omuntu butyoba okusatu engeri yetusimbamu apples osimba kirala kinene kyeno ekitundu ekisoosa tulaze engeri yetuteeka mu ttaka yateeireko engeri yetusimbamu apples osimba kigogo bwe nali nga ndikodalinga ensigo da apples nali nasaba Dr. Lwanga okunkulira ku nsigo bwe nali nga ndikodalinga eno bingi teri demonstration apples nali nasaba kulindiriza abantu myaka mukaaga sobola okunkulira ku nsigo twasooka twatuyise bw'abanga ali teri demonstration gundi ensigo akola ensigo endiriza abantu myala ku mukaaga ono yakati ayi ensigo edimala twasooka twatidde omala yaye bw'abanga ali ku n'ekizeedo abola okubanga nibwire mu nasale akola ensigo so yagezaako ala ku kiseera kiramu yakati sobola okuwa abantu ensigo edimala kiki ekiri domala nga mwala ne muno mwe gw'olwo abanga munasale na size so bategerezaako sobola okuwa abantu empampu ya kisinga mu wakasente era ne muno omuti guno mwe gwayidira kubanga ndowooza olivo na size zidi varying empampu ya kisinga mu wakasente kabaka kweyongeramu so ekimu ku epono kiboneka yalwamu mugundi mu nasare dali mwediwera tobona n'obuwanvu bwayo tugenda kukwagayaganayo era n'okutaako kwetandise ate by the way dino apples ditandikira wala kutaako tandikira ku mita 2 okutaako mpera nga wano already mpamvu kyova bananidira edinde tubaire doidi ngobona bwakati kawanvu tulina akati ketupima male twapuruninga kwa makoledo branches apo zisobola obutataako kubanga bwedatukira bwedagema mu ttaka datandika okumulisa edempamvu aye nga ate diri kumulisa kiringa buno bwobuno obwana obutowulira nti ku myaka 13 kazaidi gezaako obulobera okola ki kuzala kubanga bakakazira amaani gagemerera ki mwana n'erino dona apples tugezaako ino okudikola ki okudisala disobole dirobe okutaako ku mangu so nekyo aye no engeri gyerimu yo yaida yataako nga nzira nawe nalindi nga nzira ku farm nokubona taako otherwise tuli kwenda diteeko ku mangu twenda disooke diwanvu edibe n'amaanyi agagemerera ekibala kubanga ediba ditandika dirina otandikira ku bibala nga 40-45 then owulira ku byajja ku 15 paka ku omuti omulala so ku mwaka mulala n'ekitundu omuti guyinza okuba guba gulina okuba gulina oba munene nime gutandika otaako kuba munene ino ndakulaga ku emiti egibaire ginogebwaku in fact bwe gutuuka ku size ng'eyo
guli awo ogwo gutandika okutaako awo tuli gu traininga gusobola okuba omugumu okugemerera ebibala bire bino ebikondo batamu byaki bwede ku trip yange gyenajako e Canada kukyalira mukama wange ni mukama wange ali Canada Ananda ni president wa Regeneration Canada ate ndi omu ku bamemba ni ku board ya Regeneration so naja nakyalira farms nga 16 e Quebec donanga dirima apple bajja variety najja kuda apples natambulira najja kukyalira farms ziningi edirima apples bali mu nkoko abali mu kulunda abali amalibwa abali kugamba buli farm erina kyekola abali mu horticulture abali mu trainings bona abo so nali nga ntambula in fact n'olugendo lwange lwembaire ku Canada ntambula mu farms ediri kubanga tulina farms 13 tugana na regenerative agriculture era neno eri emukwedo but mu Uganda dirimeka mu Uganda ndi muzenkani nze ndimu tukali abandi kubanga okuyingirayo kyali kizibu ino kyantwalira emyaka ng'esatu okujja okuqualifying okuyingira mu ngeri gyembaire mu transitional period bagabayo sente nti tulwanire tuyingire ayefe tugezaako okweganze nende kigambo okwega era bino byenkola tibye nasoma so nze kyenenda ino n'okwe then okuyira okusharinga era bandikiriza okuyingirira oluvannyuma lwakubona nti nze mala nasomesa wakati tulina multiplier effect nene ino okugemagana ni Edwards Hamlet sobole kuba nti abantu bategeera enima eri regenerative ekuma obutonde bw'ensi ekuma amaadi era ekuma eitaka nga ekozesa ekijimusa ekya bulindo wano ife tukozesa bijimusa bya conventional ate najja n'abakoba n'obakoba nti bananga abandimu bange bona abasinga bali regenerative by default kubanga bazira na sente digula ebijimusa so okay, we shall get another day. We talk about your trip to Canada. Nalimi abasobola okuba part of the regeneration agriculture. So obe okuba nti bino wabyega Canada. Ebikondo byaki kubanga biragati bizira kuwaya bizira kukatimba wasiba ku byaki ku apple ebikondo bino nabijja nerabira okukobera nti spacing ya apples by the way 10 by 10 so ate ng'olina obisimba mu line and in square bw'ojoti diagonal ng'eri mu line bw'ojoti gundi ng'eri mu line wemba tibisimbye mu line tibibala bibala yemperano kugamba nga ife abali kwenda okwegeresa abantu olina okuba little bit perfect mukole na bw'ajja nakubakola ebikolo bye makumi
Saawa kubanga tuyingirira ekitundu kino eky'okutandika ya faamu eno kubanga tuyingirira tuli kulima apple entandika ya faamu eno Edward tuli kulima apple yaganibwa wano ono budondo Edward Hamlet ono budondo yaganibwa wano ono budondo ifuli ono budondo faamu eno alunakulwa tukulima apple yemiringira apple weshibwa Edward Munabo alunakulwa tukulima apple mulingira apple weshibwa Edward Munabo no edude mulyadde eno okusatu busoga wanazo edude mulyadde eno edude muwomerwa Mr. Exos atulaze engeri teekateeka ya Serengeta yaika mu kiiko wano yasimba mu apples simba kigogo kino simulala kinene kyene Mr. Exos atulaze engeri teekateeka yateitaka eba giretanga mu apples osimba Benalinga ndiko dalinga kino saba yateire eba gireranga oba benalinga ndiko dalinga demonstration farm kulindiriza abantu ebitono nabwo malanga mu tulete ebyuma mu encouraging carbon distribution kubanga ekyuma okukola abantu ekitono yakachana ekibimala carbon footprint sina ne muno omuti malanga mu mulala ne kubanga ndo kubanga bile munasi batale so ya ageza kyokubiri ndamu promote materials titulina tulina katiketi anga materials atinga buno bwana olina tamya kabolo tata kubanga bweza kwatu kobulira takatambula mugendo za bakanga bakayempa zamani anga tediri tinga buno mugwokunomako gwidi okutandika faamu eno like an acre mbanja tamushinkanaki webalende kikulu okutama nga an acre oba olina okusimba ebikulu 485 nedo ne miliyoni nga 18 kubanga gundi seedling ene endala ya mitwalo ena seedling endala apple ya apple mitwalo ena so bobo baze 485 tu okusima ekiina kyona kitwala ebiseera fano twasima wiiki 2 okumala ebiina 200 ate nga twalinire baya abantu 10 kubanga twasima mukasana ate awandi nga waliwo olubaale ate n'ekindi kyemba nerabire ng'obwoba oli kuyizaamu itaka olina kuyizaamu itaka eriri fine tolina atagawumpu kubanga omuzigo guli soft gulina okukalisengedde oba osobola
wera okusengedda nga mulimu amabaale aye ng'osobola bali abaliri asobola okwerekula. So otyotaako ebijimusa? Ebijimusa ebyo tobitaako at this time, aye ng'ebijimusa byo bidda kwidde oluvannyuma kubanga byo ligimu, aye bino lwakubanga nti wano wali balimawo wali wabino twasooka mu kukutamu kw'ebijimusa okusobola okurejuvenating eitaka nga bw'idi principle yaffe esooka eya regeneration nti soil rejuvenation. So twatamu kw'ebijimusa male twakuba mu era ndi kwenda bakakasa nti banange ni bw'oba ng'olinawo esente daabikolo nga 10, omuti omulala oba bw'oba n'emiti 5 osobola okusomesa omwana kubanga apu endala tugigula mu supermarket ku nusu 10 ku 12 awandi. Ate omuti guno osobola okuba nagwo okumala emyaka egisoba 10 kubanga bwe nagiire e Canada nakubye n'ekifaananyi ky'omuti ogumaze emyaka 9 kyokka gukaataaku gwona pruninga guli oti bwa mwani. Ng'omuganda bw'atwegeresa nti kifa nsalira, ate nze nenda ino abantu abali quick learners. Omuswahili akoba nti abalina wivu wa maendeleo, bw'oba jealous of development osobola okutakinga on, aye wano ife tukozesa bijimusa bya conventional, ate najja n'abakoba n'obakoba nti banange abandimu bange boona abasinga bali regenerating by default kubanga bazirana ssente digula ebijimusa. So okay, we shall get another day. We talk about your trip to Canada, spacing and in square. Bw'oba oli kujja oti diagonal lenge eri mu line, bw'oba ojja oti eri mu line. Bw'aba tebisimbye mu line nti bibala emperano kugamba nga ife abali kwenda okwegereza abantu olina okubeera to be perfect. N'olena bw'ajja n'akabokisi ka 5 konakona kalungi ate kaba cost effective kubanga ni bw'oba oli kutamu ebikondo bino bituyamba tuli kujja tutakuwaaya eyo waaya eddagema omuti ndowooza nga bw'oli bubona obuti bujja straight ate ni ku ebenga eri straight nga tiyeewuuba tekola ki kubanga bw'enaatandika okutaako eba nzito. So muno mumbali tulijja kuba mu waaya ejja okutuyamba olw'empewo obutawuubwa muti bwe gukuba ku waaya
okubanga ndowooza obona era eitale gye tuli era Kiira College Butiki. This is the empa weeva ku lusozi kule eida ya Serengeta ya Mukiko wano ya sobola okukuba emiti gyagwa so tutaako ewaayo edo gema emiti obutameneka 2 gibenga giri kukula 3 yamba ku bwebeidye ebite yaloba kusansa n'emiti gibanga giri directed bulungi. But lwaki okolesa bambu nze sobola kutaamu byuma nindeeta pose da byuma nitaamu weebala ekibuuzo ekyo kirungi ino mwami Mwesiga nga bwe nkukobye nti ene regenerative farm and one of the principles of regeneration tulina kukozesa ebintu ebitono na butonde bwansi tuleeta ebyuma muno already tuba tuli ku encouraging carbon distribution wano kubanga ekyuma okujja okutuuka wano idira nti kirina carbon footprint siningi okuvayo ekiviire mu factory ni carbon emissions limited. Ekyokubiri tuli ku promoting the growing of bamboo ate bamboo are resistant ensi ete tesobola kumulya. Ekyokubiri ali available. Ekyokusatu ali a little bit cheap. So bwe tukozesa bamboo kiba kyangu okusinga okozesa obugundi obubazi ate era kyobuziza kirungi ndasharinga kuniwa akagundi kalala kada olwowundi yalinga tamwera byuma namubuuza nti wano toli against our principles yakoningi so if tusala bamboo oyo lwakubanga ali available inakozesa local materials tulina kujja kuimpinga materials ate dirina associated ni carbon footprints. I know very well nti tujatambula olugendo lwa Apple okuva saawa mpaka ngatuuse onkobyo oti kuva wemusimbi embala emyaka 2.8 mbaire ndi kusaba osobola okwira mu gwokuna n'aba tulina endawulo nga n'emiti egisinga mu gwokuna omwaka ogwo okutandika faamu eno like an acre mbanja atamushinkanaki weebale ekikulu okutaawa nga ne eka oba olina okusimbamu ebikulu nga 485 nedo emiliyoni ga 18 kubanga bundi seedling eno endala ya mitwalo 4 seedling endala ya apple mitwalo 4 so bw'oba obaze 285 tu okusima ekiina kyona kitwala ebiseera ife wano twasima wiiki 2 okumala ebiina 200 ate nga twalinira eba y'abantu 10 kubanga twasima mukasana ate awandi nga waliwo olubaale ate n'ekindi kyemba nerabire ng'obwoba oli kuyizaamu ettaka olina kuyizaamu ettaka eriri fine tolina ataamu gawumbu kubanga omuzi guli soft gulina okuba osooka alisengedde osobola okusengedda nga mulimu amabaale aye ng'osobola oli kuba lyasobola okwerekula so otyotaako ebijimusa ebijimusa ebyo tobitaakwata this time aye nga ebijimusa byo bidda kwidde oluvannyuma kubanga ettaka lirere twayizaako lyoli ligimu aye bino lwakubanga nti wano waali balimawo bikaado waali wabiino twasooka mu kutaamu kw'ebijimusa okusobola okurejuvenating ettaka nga bwedi principle yaffe esooka ya regeneration soil rejuvenation so twataamu kw'ebijimusa memale twakuba mu era ndikwenda abakakasa nti banange nibwoba ng'olinawo esente daabikolo nga 10 omuti omulala oba bw'oba n'emiti 5 osobola okusomesa omwana kubanga apu endala tugigula mu supermarket ku nusu 10 ku 12 awangi ate
ate omuti guno osobola okuba nagwo okumala emyaka egisoba ekikulu kubanga bwe nagiira e Canada nakubye n'ekifaananyi ky'omuti ogumaze emyaka 9 kyokka gukaataaku gw'ono pruninga guli oti bwa mwani. Ng'omuganda bw'atwegeresa nti kifansalira ate nze nenda ino abantu abali quick learners. Omuswahili akoba ati abali wivu wa maendeleo bw'oba jealous of development osobola okutekinga on aye bw'oba iraawo nti kabiri bagayiga bafuna ino odasigala mu bwavu. Omuti guno apples tubaire tulidi tolanga South Africa edindi diva Bulaaya ate ole ni bwaidanga batuseera ife abalimi twakiriza baida bakuserera ku nimiro ape endala tibasobola kuba wansi wa nusu bitano kubanga era abagaba ina amagoba wagati ife tujamala myaka ayola atunda kumala sawa ndala ku nusu bitano tubona tulikwenda ate okujja ku presidential advice jatuwa Museveni nti tukole ku value addition. Nafuna omukisa nti tuli kujja kola value addition ku apples daifedino nga diwe batuseera ife tulijja kola mu vinegar which is a little bit esasula bulungi era najja na mintinga n'abo abalimi n'abona n'obuuma buli very simple okusobola okola vinegar wa packinga okuva mu apples watunda vinegar abandi bakola mu wine najja na celebrating ne omwami mulale yavumbula ice wine mu Freyisburg mu Quebec mu Freyisburg municipality ni meya wayo na ndagirira nti byali nga bimudibirire ku obuzibu bye tulifune eno n'abakanada bona bwe bafuna abalimi so wanompera ano tudda kubanga twekichenjinganga bwa ideas kintu kikudibiriraku. Thank you so much kweyanziza owekitiibwa tudda kuba ate nga twongera following farm eno South project efe eno eya apple nga wetandise saawa eno tudda abantu mu following ndidi abasinga muli kwenda ku level yakuba nga tuuse era lwali batuuse mulinko tujje tutyo nga muli kwenda kulya ku apple zena tidda abaleeta aye mmanga musoboire okuba ate nga tutandikira walala muddasobola okuba ku nsimu egati otambwire saasire kwidda tudda kuba ate nga tukulaga bisinga kwawo ninze Sam Omwesigwa.